Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumagna kita nyo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu fi umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muna-muna mga maastay mangud apag-agama. Itukbal sing kami impagsarang sukul. Muna-muna pasasuko amuin tarbilang taumaas sing kita nyo apag-agama di hamaskid sing kita nyo. Muna-muna ing kaguruhan, marana ing katautay manguran kamaasan, amuin sila nagtiyukuhi hay hinang marayaw, asupaya in kabibiyaksahan deng sinangay hakauman, masi-masi mapajato amunain maaun impag nasihat. Hamaskid, hatiap-tiap diuman sin bulan Ramadan. Murah-murahan ing katan ini, kawakan na to ing karayawan niya, gandahan ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala di naman hadunya, dagpak paadlaw wadakan. Bang ako way rapiang lupahan, masi-masi biasin sa kaulaw la baguraha pangatod ko, bisan biya mga napindanin wal na napindanin hantang si maskid, lagi ing kamatawran jamaa, akong nagkapinda atawakan piyagkakanapan, in nakapinda kuman amoy mga sila gagandilan, ing katumtuman ko bang mabot na inupat rakaat sin tarawi, paawno ning pagnasiyat, sakali ing katan, Masya Allah, way mig deng halilingkuran, way roon magkabtangan, bat malaingkan dumungog sila pagkagawrahan mulya. Amoy ni in sunnat sin al-jahra, deng angay yadto, sampay pawiaon walhamdulillah. In sunnat tahinang marayaw ni ragbos, amoy nin patut hika proud. Makalaggo pangatayan, lagi makuyaging kaguruhan. Ang kanday sa bangkanganan long ni mag-invite Al-Jahra Village. Di magduaro yung kaguruhan biya kamu. Bisaning kaawnan yadto na halupasog. Atasan na mo damari karna bilang pagbuhi sin aming kabiaksahan hinang marayaw yadto. Walhamdulillah. Sumuno, muna in kitanwini na bilang Muslimun, naggugulal bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Impag-iman simbiya ka to magtaas magbaba. Muna subay impag-iman, bangon sa bulirapat, tumaas, asupaya, muna. Wayroon pagduarwa ta sim pag-iman ta. Aming pagtagon matag al-yakin, kagawgot sim pag-iman. Sakali bang gawgot im pag-iman ta, di na kita magduarwa sin bayta sin Tuhan. Di na kita nyo magduarwa sin janji sin Tuhan. Di na kita nyo magduarwa bayta sin kanabihan, damikyan di na kita nyo magduarwa, magpahil-pahil sin bayta sin mga waris sin kanabihan, amunain mga kaguruhan na to, walhamdulillah. Sa kalibang wayroon na pagduarwa halom sin pangatayan ta mag-uugot, sampay tumubo na kato doon impagmabuga pa Allahu Ta'ala. Ingka sila sa madtukan niya. Ingka tulos hilas madtukan niya. Amusahon pagyanon na to nagmamabuga kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Imihinang nakita nyo sindaakan niya, laki yari kita nyo bulan Ramadan, nagdaak ka tuwintuhan Rabbul Alamin, magpuasa, iwan sin magpariala, sin puasa, iwan sin magpatawd, sin hinang marayaw. Damikyan, nagaanib kita nyo sin uno-uno na, makababatal sin puasa tanyo. Nagaanib kita nyo sin uno-uno na makaawat, sinamin pahala, simpuasa tanyo, may yaon ka tuim pagmabuga, himinang sindaakan sintuhan, lumanyo dahing hasasuko pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kalidamikyan bang kumusog pa in pangila na to, pagtuhan na to, tumubo na ka to doon halawang simbigi dyan tong timpagla sa patuhan. Pasal nagbabayta in Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, man arafallaha ahabbahu. In sasuko makakila patuhan niya. In sasuko makaingat sin sipat niya. Baying ulungon siya. Atanda sin ulong niya. In hinang marayaw lipaton niya in pahala pamataod. Dahil ngambuok pahangpo. Dahil ngambuk papitong agatos. Sampay pamabot, amin di na makira sin manusia, mabot sukuon na sin Tuhan Rabbul Alamin, biya na sin puasa. Sa damikyan, tiyatali niyan sipat sin Tuhan niya, di pagkalimatahan, nakaiingat sin kataan uno-uno. Kikita-kita niyo biyawon sin Tuhan. Kaya jajagahan hininang na to. Kikita na lang sin pangatayan na to. Wat naman way na makaingat hayaon sa kaiingatan niya. Kaya rurungugan sampay hakasakas na to. Maya kuno min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Wayroon magakasakas dahil hatong kataubat malengkan aun ikaupat nila. Amo na inisyo, Tuhan Rabbul Izza. Tuhan Mahamulya, Tuhan Mahatinggi. Dahil nga sa wawan nini, bang bening kakahantang along sin pangatayan niya, impuunan katan, sin lasa niya patuhan niya, sin kayakin niya, sin pagmabuga niya, impuunan katan ma'rifatullah. Amin, ingat niya magtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. At tinagwang kumusugin pag-iman niya sa wawan sin makusugin pagtuhan niya. Akahawpuan bang tabiat halipulo imano siya patuhan niya, di niya kapakilahan marayo intuhan niya. Bang kimangi impangaddatan niya, di niya kakilahan marayo intuhan niya. Ang kan impuunan katang, magbalik madto papagtuhan. Sumuno pangasubo, na pagkabiad to magbalik patuhan na aun na arakala imyan pag ginhawaran niya malam may pagtuhan ko ini. Di ko kakilahan tanto intuhan ko. Aun wakto magduarwa pa ko. Aun hantang sababan ipagpakusog sin pagtuhan ta. E kaysa at tafakkuru fi khalqillah. Amunay magtafakkur kita, magpakay sin akal ta, hanapakay ta in sipat 5, atawakan 5 sipat. Long simbahasa nila, 5 senses. Pangatud ta, pangdungog ta, panghamot ta, pangnanam ta, iban sin pangnanaman sin gimpa isan ta. Bang ininikatan mapakay ta, mangannal patuhan Rabbul Alamin. Papyapan jari niya, aming pagyanon, ba't da kita kumusog yung pag-iman, sari na sa bangjat, niya mahatinggi in tapakkurong tadikugdanan. May tadto, di abutan sin angan-angan, may ta siya ni nagbayta, laysa kamithlihi shay. Way sawanding niya ang sulag uno-uno rin nga piyapan jari niya. Sa aunin tupungan sin pagtapakkur patuhan, dito hasipat niya, iwan singan niya, iwan sin mga hinang niya mahamulya. Nang kanday sabihin na bitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsabda, tafakkaru fi khalqillah, wala tatafakkaru fi dhatihi. Pangannal kamu, papyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala.
pandugahin nyo, aturon sim pangatod nyo, dungugon sim pangdungog nyo, pasinupon paakal nyo, sampay dumagpak maripabigi jantong. Amuyad ti pagyanong magtapak ko, nasampay biyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala kitab niya mahamulya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Sa bunal tuod in pagpapanjari halangit, iban sing ginlupaan, iban sing pagsinublihan sindum, iban sin adlaw. In mga ini katanda-tandaan, signs, sin aun in Allah subhanahu wa ta'ala. Nakaminsan in Imam Abu Hanifa, nasubusin mga sila amin di mengat magtuhan atawa di magkakadaon tuhan. Ambok din niya subok kanila sin Imam Abu Hanifa. Biadiin na baha, bang aun lang niya kapal, bang biasin jaman na to biyayaw. Sakali tugub-tuguwan sa sinluan niya. Yabutan alon panjang, sa masimasiray dagan niya, manuy tuyan, haway roon bisan lang na nagkakapitan kanya, sampay makasampay siya marikato. Tay maon bayad tulong na sinakal, long sin mga di magtutuhan, di yan tay maon sinakal, may ta makatudyo marilong na sinway roon nagkainagon kanya. Pagsambong sin Imam Abu Hanifa, ya subhanallah, mahasot silong nentuhan tarabbul alamin. May tanyo na tayma in alam ini, hawainin lingkat niya, nagsinublihanin dumiwan sin adlaw, hawayanin langit niya, haway roon tukon niya, iwan way hag niya, haway roon pipinting, iwan hukot niya, hawayanin nantang sing kabudburan, hawayanin nantang sing katuwig-tuwigan, hawayanin nantang sing katumbo-tumbuhan, maaun bahayan lang na isa-isa niya, away roon nagkainakon kanya. In mga tao inisara kumantimok ko, biyan maning karya sa lisimano siya, bang kabunalan na, di na makasambong, sa da kumantumok ko, di ko maatod, di ko maalok, di ko maatod, tampak, may ta, sing kaluman niya. Biyad to in na hinangsin mga tao na in mga taon magtutuhan, nanganganal papyapan jari sintuhan. Sampay mabot yung pagpanganal nila patuhan nila Rabbul Alamin, nanunumtom na sadya sila patuhan, sibudeng kiaunan nila, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Pagkatuhan na daraning pagkatumtuman nila, siya sabot nila na sadya, sibudeng kaaunan nila nagtitindog, sibudeng kaaunan nila naglilingkod, sibudeng kaaunan nila nagkukulang. Nakatutumtum na sila patuhan nila Rabbul Alamin. Jimijikir, indila nila, sampay miyamagad impangatayan nila. Sampay mabut, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Piyakay nila to dinakal nila, nanganal na kawatok, isyubaha ako ini. In jawab, insya piya panjarisin Allah Ta'ala. Daing diin ba ako? Insya daing nga Allah. Pakain na ba ako pag-umusing kamatay ko? Magbalik siya madto pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkatan dun niya ini, nalam ini. Piya panjari ini kansyo. Bukon imano siya piya panjari hadun niya. Ba't may ta? Sibu-sibulan niya. Banging kaboy si mano siya, naon sadya sa wawan sinlan niya, sali-saliway halga. In pagkaon, besin ista na ka, manok na ka, sapi na ka, atawakan seafood na ka. In katanyaw, nagaddam pamano siya. Nag-serve pamano siya. In tanda matan sila, nag-serve pamano sila, sila inkyaon si mano siya. Way sabdiungog tanyo, ini mano siya, kyaon sin ulang. Mano siya, kyaon sin manok.
Mano siya kiyaon sin sapi. Sa nakarungog na kita igel, nakarungog na kita mano siya nagkaon sapi. Tawiat, mano siya nagkaon manok, mano siya nagkaon. Sa aribang bulan Ramadan, mano siya kimaon. Sa suko sinapon kasimayan sinliman niya. Inyad tukatan, na may taisin inyaon naghaddam pamano siya. Amura kuman, nagtapakkur man siya, kaya batukan niya insay ni kansyo na baha magaddam. Bang siya magaddam sa japapagkahinamano siya, magaddam panakura niya, tanto impiaghaddaman niya, wayroon nakapagaddam pa aming pagyanon niya walihan niya. Na intuhan nagbayta, khalaqtul asya'a li ajlik, yakaw mano siya piapanjari kinununo katan sa wawan mo, sa inikaw baha kansyo kaw sa wawan piapanjari, wa khalaqtu kali ajli, inikaw sa piapanjari, asawawan magaddam kaw marikaku, parman sintuhan na hadis ni Qudsi. Saridi in kita nanganal patuhan, ba't kita makapaghaddam madtukan niya, iwan pa mong sim mga magtutuhan, bang makita na piapanjari sintuhan. Rabbana ma khalaqta hadha batilan. Awaya kau Tuhan na mo mahating gimahasutsi. Ingkatan piapanjari mo ini. Sabon nal tuod. Wayroon ng sulag doon piapanjari mo. Haway kamaksuran iwan kapurjanan. Aw nadya. Na beyni in magpakawatok. But in manganal sadya kaw habay ni ragbos makabatok madtupatuhan inagisin Imam Hasanul Basri, tafakkuru sa'atin khairum min qiyami layla. In manganal sadya kaw sa saat, ya Allah, in langit ini. Labi marayaw deng sin, magtahajjud kaw sinang karon. May tadto, muna in kimusog mo sim pagtapakkur, sim kimusog in pag-iman. Bang kimusog in pag-iman mo, kimusog in pagtaat mo, lamod na rin pagtahadjud mo. Sa bangkaw nagtahadjud, haway roon, diakaw sin kusog sin iman mo, arakala nagtahadjud kaw sa wawan sin luman mo, arakala nagtahadjud kaw, ba't di ka nganan kaw, majuri ko pag may natway na kolong na nakabatit, yatagaran na mo kaw, pasalbihan man in jaman na to ini, kaya tatakaran in kata. Tabi ada kuman niya, unway kolong na jo nakagwa, may takoy nakagwa. Na akahawpuan, banginyag to katanji madyato hakabuy, tanangangal kita patuhan, the best parts in ibadat tayad to. May ta, kimusog im pag-iman ta. Nasumuno, last but not the least, inamuin pagpakusog pasin amuin pagkilata patuhanta. Manganal magtapakkur kita sing kitab niya, kalam niya, asya agaran sin pikilanta, iban simisunop pabigi jantung ta. May ta, asal matampal ka to, masya Allah. Ingka mo yan ati ko, aunin nakatamat, bukon na nakapila sin Quran, mahamulya, may ta, inya apas nyo, inambuok harf, ataw inambuok kuro palang Quran, lipaton makahangpo. Na in kita nyo, busan ko ang karay, yung pangatod nyo, ay yung pangdungog nyo, at tungod sin Suratul Fatiha, itong si mga kaulamaan na to, in Suratul Fatiha, hanggatos kawantag to huruf. Na in Fatiha, aun waktu, wajibin ukuman niya wasahon na to. Kuno, banga sambahayang, ba't di manjari way Fatiha, sintaw ang nagsasambahayang, di mabista. Alaw man sinang kaadlaw, pajinor makapila kita magbas sa Fatiha. Ang karumang kaadlaw, halima wakto, 2 rakaat sin subo, 4 rakaat sin juhur, 4 rakaat sin asar, 2 rakaat sin maghrib, 4 rakaat sin aisa, ang putag 7 Fatiha imbas sa hunta ang kaadlaw. Nasakali ang gatos kawantag 2 huruf, lipaton mo makahangputag 7. Busan tayong calculator, ha? Bukong bangkitan yung mga magbista at maglawag sinuntong,
mas labi kita ni subay mengat magbista maglawag sing karayawan. 123 times 17, 2,091 letters in Navassamu. Alam sadya simpatiha. Na ikadtuta na, lipat na kahangpo, but naturally ng book harp, ang po in reward niya. In karayawan mo, kawan ngay bukas siya magatusang po. Awak to sadya kaw na mas sapati halong sinang kaadlaw. Nasa kalibukon hatin na mas sakay mo nagpatiha, dila. Ba't di kugdanan, yarin cellphone, Bismillahirrahmanirrahim, nag-vibrate. Na, suki ko na. Di man dyarin, biyad to. At na di man dyarin, way miya makadim pikilan iwan si pangatay na wakto kita nagpapatiha. Na may aun pahala, sinambuok hinang lipaton makahangpo, aun isab lipaton makapitong akatos. Pasal may laong simbahasa nila, quality over quantity. Imbis tahon bang biyadiinin dayaw sinhinang mo, bukon bang biyadiinin taod niya. Nakita bang biyadinin lingkat sing kawas sa mo, miya makadim pangatayan mo, iwang pikilan mo. Way sa bilang kami magpirong-pirong pa. Way na bilangad to. Atod mo pa pagsuduran. Nasa kaliw, yanun tana. Nagkahanda kintuhan na sa day sab sangat dayahan, lipat nakapitong akatos. Lipat unta makapitong akatos. Ingwa niya, ang putag 4 milyon, unong akatos, katluan tag 7,000. Alam sinang kaadlaw sa wawan sa simpatiha. Na intaw nagpahil-pahil sin sambayang atawakan tabya pagkatinggalan in sambayang ang kaadlaw naluhi na siya sin ang putag 4 milyon unong magatos katwan tag 7,000 karayawan. Na mag-uusaha di mabaya magkaluhi. Amayad timbibista. Naring asawawan bang tanyo ini kawayta pakaanakan. Pakataw tay manguran, pakamaasan aming karya sali, pahil hasambayang at tawakan di magsasambayang abistahan ko, sumambahayang siya mayta, imatali niya, di siya mawaya, maluhi, anong sinang kaadlaw ang putag 4 milyon karayawan. Nanganganal siya ini, yato apatiha sadya. Naikadto ta pa Suratul Ikhlas. In Suratul Ikhlas, isabi ni, bangko nanganganal, watyaw ning kangan-nganan sintuhan alaw. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bihanda kahaw po, in reward niya, biada kita nakawas sa sinang 1/3 sin Quran. Biada kita nakawas sa hangpo jud sin Quran. Ang bukadlaw ha Masjid Quba, aw nambuk saha, ba mag-iimam, bukon nini nagbulan sa nga kubay nini pay ng dikan nyo ha. Ayaw, agaran nyo ni mahawa kasahan, ba't damataw din pahala. Sa impagyanon ko, riwang ko mga haway sumunat, at tawa kang biyama nag-uus-us kaw, ay nako mag-ikot, bisanda ko man Suratul Ikhlas. Kabya. May tadto, inambuk imam ini, report si mga kasahabatan para Rasulallah. May tawalong ning iwan na mo inilong nawang siya, kahaba ikarwa rakaat niya, impagbasahon niya na, pagpuwa simpatiya, Qul huwallahu ahad. Na nabi, sawasa, di magukumbang niya di kay ngatan, kadto ka mo asuwahan nyo, pariksaan nyo siya, bang may ta niya paginangon. Nayasubo nila na may tamanin sahabi, iniwang kapagyan niya, masuba ko magbas sa kanya karna yaw ning kasipat-sipatan, iwan kangan-nganan sin Allahu Ta'ala halawman niya. Masub, malasa siya. Pagbalita madto panabi na baita inyo insyayan, pagkasya malasa Suratul Ikhlas, lando siya kalasahan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Allahu.
Nahabi ni Ragbos, manganal kita, sin Quran, sin loon nevan sin makna niya, baha inang po karayawan na sa wawan niya makadim pangatayan tanyubang magbasa na ngangando-ngando, ba't kaya ngatan na to'y makna? Lawiing karayawan niya madawhat na to. Asal day sab, makaibog-ibog imasay ni. In may ta makaibog-ibog, asal da imbang sa tay ni, mataki, aparakala, bisan di nila kay ngatanim meaning, katakian nila rawassahon, katakian nila rakalangon. But tawiya, ayaw man ako busungon simbangsa na to. Bangsa na to na sa inimbang makita, sinama atawa siyamal atawa kan badyaw, di kaambatan manamal samal. Gimuha man ang kalangan arong-arong, oy, apal, simbangsa ta. Apal. Sa dinya to kay nga tanima na. Sa matari. Nang kansay sab, in kagunahan na to, yari na yung conclusion na kita. In kagunahan na to, badda kumusog yung pagtuhan, manganal madtukan niya, iban si manganal sing kalam niya, damikyan di ini jumatukatan, bang di kita no magtuyo, maglugto, mangadji, atawa manuntot ilmo, dumungog nasihat si mga kaguruhan na to. May awlawiyatul ilmi qabla al-amal. Kagunahan tuod in ilmo atawa pangadji hadi na kita huminang. Ayaw kita mag-unubang-uno hadi ta kay ngatan sa kaliagaran ta na iwan sin unubang-uno. Mawiya kita sinambok magsasambayang na makati na kamun magdaraga nga tabo. Di na basta-basta matambolin tinda niya, magdaragang siya iklog. Sa kalidungan man nagdarang iklog, way na tudwak to. Kulang na. Siyaot niya na doon na siya si Mambaya nga uno. Halugal niya. Na sa kaliwang timak bilyad ting kiblat, di imbubutangan si mga iklog niya. Nari na si Mambayang, Allahu Akbar. Bang pamuhon bang inpangadji yawn doon kato, wayra bilang makabatalim magbisara, makabatalim maghinang makalando rin nga to hapiag tuoran, hawela mo da sambahayang, iwan sindukain na. Sakali nakawaw duman nagsasambayang imbakayta, nakawaw nus, aun na to, biyak kimita sin iklog dakangan niya. Doon man kita niya, biyak kilambungan niya na biyan yung nakimita, gam naman yun, iklog dakangan niya, nagsasambayang iwang kapag yan, walo pilakdasan, kimangi na, walo pilakdasan, nagsasambayang. Na may pasal sinwayroon dito impanghati niya. Ang kagunahan impanghati, batasawawan simpanghati, makapangannal kita patuhan, asawawan simpanghati, kadungdungan tamarayo in Quran iwan sin loon niya, biyan na sin Fatiha, iwan suratul Ikhlas, muna-muna, haupo da sa ayaw na to bakay-bakayon, damikyan bang kita nyo ini nakahinang bayani kumusog na kita nyo magtuhan, bang kita nyo kumusog magtuhan. Amunanin sa baban, bisan biyadi ninunit sin magpuasa, magaan kato. Bisan biyadi inin unit magtahan karo, magaan kato. Bisan biyadi ini magunit magpupo sin dila, sin napso, magaan kato, bat in nananaym babawri, kusog sin pagtuhan. Amo yating kagunahan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.